Ahee, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi ta kha hi hi Ben Mayengani, Howard Mashaba na Steve Nkuri. So tanihi sweswi mi swi vonaka vo tala ku Ben Mayengani i le ku struggle-eni ku va a hetisa yindlu, ende hala tlhelo loko struggle-eni ku va a lunghisa BMW ya yena loko yi be gearbox, I think transmission and stuffs. So mi swi nyika question yo relationship ya yena na his managers yo va xinjhani, because a ni voni ku va yisara a va ta tsandzeka ku va n'wi pfuna ka sweswo, because loko ku ri hi mpela BMW yi be transmission gearbox, a ni voni ku yi nga costa more than 80,000. Even then in terms of yindlu ku vhele yi n'wi tsandzeni ku yi gonyisa, a ni voni ku a va ta n'wi tsandzeka ku va at least va n'wi nyika 150,000 a vheta a fulela once. So swi raise question ku vunghana bya kona or vumanager bya kona u va a ri ku byi fositeleni ku va n'wi manager na, because vuyisa lava va fumeni like swi nga ta va tsandza ku va collectively va humesa at least 200,000 leyi nga ta fika yi pfuna towards the BMW. Yi tlhela yi pfuna yi vheta yi fulela yindlu once, hi ku leswin'wana a nga kota ku swi kota loko va kha kuma tigigi and stuffs. So hey, a rezi a ni ri ku a kha ni rheyisa mhaka leyi hi kota ku vona ku issue yi nga yi ri kwini. So loko ku ri n'we mi vona na ku mi nga mi na answera ya this question, mi nga commenta below. Loko ku ri mi nga ze mi ta subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.